Sila i-try ketua film karan Arjun. Ini di karan. Teo Arjun kamlat nomor ba bunkam deh. Oh, tu dah. So here we are going to Mauker Brother. Bom, yes, lanjut bro, yes. Ayo keren, ngarang perkat ni di sang middle finger buat rongi suan chung tu ang teh mantan kampak ai besar ani. She's my future wife, okay? Siapa? Sisa? Darmet kalau rusuk tu kan ini ras. Tersiam dia pakai. Apa cok meh? Long mele i karena ni. Ani you have the bong have la trace tomi padu have the la bong. Lagi bro, jangan. Welcome. This is Karan. Sila i-try ketua film karan Arjun. Ini di karan. Teo Arjun kamlat nomor ba bunkam deh. Bunkam em. Ini suka duhap. Kriat. Kadang kagelap sapo. Ini dai ba shit kesengin ta. Tecol my waste time ya. Oh, tu dah. Bro. Stay smart ya. Mendan kam petrol pump resenran. Oh, ngapriang subha kani ka channel Durian Marwin and menta kasi Sunday and obviously kadi ka last Sunday of this year and we are like last ride of this 2025. So menta mudban yang like kaino station mau keruat. Okay. And kasi ro kalong ka best bam kasi marblay ba the best shit it's good, no? So here we are going to Mauker Brother. I know na jingsang ne tan gitu. Kebenuan kali sini kalau kayak oh tenat ha. Terus bro dulu lah top and then kampulan niang bro. Ada kan neutral. Itu deh. Whenever you come here, it's better come pakai jaket kapas aja bro. Otherwise truck. Another truck is coming. Let's go bro, let's go bro. Tol. Bom, yes, lanjut bro, yes. Come on. Oh, ayo, come on. A few moments later. So, brothers, kita ada sekamat ni nang sudah bamja mentah-mentahi dan kepo kalau kedang bah. Tak ada si biji steng. Ya balik wet saduk sama keruat semua. So ya,
Boleh? Boleh tak? Ay 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 ay. Ngarang perkat ni design middle finger but it was so wrong mo kajing bot perkat chonga kalong baik direction tu baik nomor kampek bah semua. Damn bro, so crazy. Yalah jan koi an ti lapang kerja because kasih pula jan set. Mekilari tu anari, me anari tu kilari. Hamduno he alak alak, hamduno he juda juda. So, nang ni nah yang drop itu di Almut. So, ini mi no nang ni pat cairan nak tip cu. Chal brother, chal. Do you love me? Where? Where brother? Where? There's some guys spot lah mo. Belum stay. Kaya. What are you looking at, bro? Yalam bro, yalam. Oh, thấy lẹ hả? Ni kum tu plak. Tu ke plak tu bro. Tây jencar saya phai kali. Abu ate lagi baik kemar ban cuk ini kali pat kamu sukan dah. Oh, kum ta. Bu sana. Ay. Oh, style lah. Sekali yang ni sejarah rumah. Mat, ngandang dah mat. Mẹ đừng hà phần mẹ tụi mẹ khoát lại lấy mẹ. Ta đơn cái mắt tập biếng. Oh, you are born talent bro. Kenapa? Rongi suwan jung tu hang teh mantan kampak ai besar ni la sulia ripat pe ni bro lain ngot ni sulit jung tu nor sporting kala aram bai jung komit deh dia mantah kala jan long sunset mo ka view teh ni pe sunset sendan teh ni songkai sendan damn it's amazing yang ini poe para babiang kita ke Kiau entrance bro entrance of Wak Rilang nong kan ya ani
ni di Bandung ang tejing sa tanglang tuan yak nak ni. Guys, panjang bro. Bam turning bahaya apa bro. Ti bolero la ông mệt ơi. Oh, chal lek xong lẹ, chal. Chal. Ya. Chal. Ya. Em lọc khăn cho lệch cho cái này hi. Nhiều is non cả view. Đây. Cái này là yêu. Là ya. Em đi ra bậc hàng qua thép nó cái gì đây. Long học xong marway kan. Dekat zip ni. Ni keduk lah. Ani kensa. Kensa bro, kensa. Ban ya keduk lang ngom ta kensa bro. Ani. Thì chúng ta nghe lại xong dịp lanh cho mà. Nih first experience apa julek ini dah. Kan julek persang tas ni. Ticket counter is from here. Brother, entry 20, zip line 100. Jumping, rappelling 50. What is all this? I don't understand. Oh, ni tiket jabate kan ni lakat jang. Hablis no nomor dan zip line tin ni yo. Ya nak. Tama. We got full, bro. Apa tiga zip line? Kau itu berat. Kau bahaya apa ngam yo. Ketu bungee jumping ke Shimla Hajar mah. Darah sikli. Ab sili sekarang suri zip line basa. Olah Hajar teh lah. Lah rem lek mo. Tapi lah itenat pak telat Sekarang suri kali ya. Dor papian. Ni. Teka ni cakap kai pun kena. Dan saya ada siap hilak yok kun sawan ni kampus. Keren me ada yok kun sawan. Ada yok kun. Ada yok kun. Mo. Ada yok kun dah. Baik, pensang sak padai kum tai. Biang dai. Ngar ada yok kun sawan nok slai. Ada yok kun mas mah. Phone ni you mah mai duk. Mana mai duk? Tak mai duk. Đang lấy cây cảnh xoa. Tenang deh. Okay, brother, ni lapoy ni apa viewpoint jong Wak Rilang with 4 of my friends. Oh, tenang deh. Ani, she's my future wife, okay? Siapa? Shisha, bro. She's my. Sibet ni lek, ya kai sati sa bridge memo. Coba ni lek. Dalam domba. Mo, Dalam nela mo. Ya me. Kan kam internet susu. Duna hipat tu beliau deh. Oh. Shot ni mah. Kensha karan kensha nggak suka tang video mah. Ngalayo ring video buat neplang lah biang karan. Nah, kader ngam tak slime karan. Ayo video mah bro. Teden bok mah ngila poi kam biang por dai. Ini ni songkai ni sla. Yang kasih. Masandur sama. Tah. Dalau sa helmet tanah. Deh. Tah ini songkai sa spam yang saya tu kana yang mapi. Pen i jakai ai bakam internet show. Wak Rilang. Pe hai kahap katrok. Kene misyak habar jakar dan getrek ne baham. Kemurti khamste khamad dan tu wedding maroi itu bentai. Ham jerong tu kene kadang kemurti misyak. Oh ni rulak kelain telak mo lah dai lah. Mana ba ang ki driver kila bun sin balai.
Betul bala. David ka. Adab kato. Apa siya? Tadi pa. Tak tahu menjadi bandi le mah. Ang anda ada pi ha limit tam le. Oh, mereka adalah adik sana te long kumno le. Kalau kelan tu nak. Da keras kana. Poin nong stand bro. Da pi yat nang ne da pi poi dan ka ka viewpoint da pi ko page banglai kliat. Kliat tamam i bahara. Nong stand nang ni rupa ya. Nang ne ha nang ne place te rang belang kan poi nang stand. Brother jonga kila pension ringan. San ri tuli ai. Ni kajing komen siam te ni dah pu hi nak ka donut ka dah pu hi nak du sadam. Ni kameraman ni. Ani Karan Arjun. Karan Arjun is clicking photo for me. I'm very happy for that. This is wari lang idang yait nan na po bandik ka sa ate si Jerong. Ha? Tip portrait ka trikam ne di prang. Ah. Dah. So, the sunset is about to set no. And sibit na kuali ka sa thi nang tu tar sa thi. Dan kiyo sa Jerong. What do you want to say about this place? Me, especially, what should I say? How is this place look like? This place is awesome. Awesome. Although it's in winter time, we can enjoy the beauty of this place. Okay. So if we come during the summertime, Much more better, ma. much more better. Okay. And we should have enjoyed the season. Oh, season. Oh. Yeah. So Kasih. Kani ka helmet juga kalau ku rest pelat tak tahu lah. Bu ni. The cameraman, jaldi fokus karo. Ish. mama cameraman. Ai me bensan sangai me. Ani ai. Nai selfie ra karan don. Em ngam selfie ra pen. Tah. Ai bensan ngai me. Bensan hap. Ni. Thaj tang bakiu tu up turu. Thaj. Kataru kuali sadu sya. Memberas tip. Bensan paham me cameraman. Ni wow. Langsung Bet ish like kangen tidur ni ayo bro sangut. Tentang ini lek no mo. Song kai no mo. Abiang mo. Thi mau la abi gi the. Chalo. Chal lek sang no thi mau pet tu mau. Thien the. Bas satu ka spot turu. Tama dadan sauding ring. Ya thang ding yo sa ding bas le TikTok mah. Seseliwat mah. Chal. Let's move on from here. This is the very last spot of Warilang. Saya wan biang next time mani syam tega zip line. La sai ngan wan no. Tak cangak le. 1 meter. Penkut hang ni last. Tu sya thi spot. Ni dai ban kiu nang ni jing sya tang pa. Ki lek ya nang tai mane. Tom này đây. Ali sudah penkut ni kalau kum jo hi dai. Not fair, not square. Tapi mana kali sikit hang ni mentala duna. Kas kacang ai galin tiru. Tibun kibal ali pai. Hopefully bin saya like, subscribe, okay. Share also if possible. This is Mokerwat in Elik Chongkai Safety Spot, then we'll move on from here. So my beautiful friend, now we are going. Going means we are not going at home. In Elik Pai Suatang Bandi Elik Chongkai tak wei bat kejakan no. Ke 4 wis rai sia. Saya wis bet itu sia dia. Tarang dan buah ni kakak ni. So let's go. Take a look station number. Pet view.
The spot that we are planning to Darmet kalau rusuk tu kan yang ras. Tersiam dia pakai. Apa cok meh? Ani long dialogue kayaknya. Koran lele sepenuhnya nih mah. Tanggung ni ngam ji pada kowe. Ni kan ngam ji lah. Bu kabai itu lah songkai. Bu jukik rel ya. Jukik rel tu kek ji. Ngayus tang mestap tai ke. Jukik redap nanti tang ngayus beda ayu. Tu dang lah penhiar ni. Lah hot. Deh ini songkai pot. Tu mas dekat sliding sampai wading so. Ni. Hab yo wading so tu mo. Long mele i karena ni. Ani yo hab ta bong hab la tres tami pa du hab ta la bong. La saat tu ya. Ani la shulen. Ada ji saat dah lah kulit yang ni betul. Ani wan sedu bro sini kertengi ni cekas ni. Ka tenrang. Tenrang bro, wan tenrang bro yo diam bro hap terus lagi pelang bro. Baik. Kejam lah bro ru hap terus pelang bila apa? Ani Abang atray gitu ki ML05 na kumno na. Atray ki ML05 na. Kamtay banyak jawali te. 7 feet 7 inch na kumno na. Ni Serkai bro, serkai. Ani labiang le heb lalut le ka flang sini labiang le bro. Labiang ani labiang sya bro, labiang sya. Ani baik bro, this is called what life is. Memories bro, memories. Oh nice. Having a good time brother sometimes in our life. And this is our last Sunday of this year. Of this year, brother. Next week is Happy Birthday New Year. Next week tatip sure. 7 feet tatip yang kedua sure. 7 feet. Bas boy. Jaya. Situ kamu kita itu surrender kami kamu. Dia perlok mentah. Ila ya. Tep sangkai ai mo. Ini ya kayak move no. Give it to me. Bro, give it to me. Give it to me. It was a nice day, no? It was a nice day. Ya kay. Kabyang le chong ha. Rồi. Ka TikTok chong ha. Te keblai sibun perlok mentasi baki lai pe ya kan ka video sadu bakut and kuat benong ba keblai baki lai ya support tu mo ngalai IWR ngut like sau sam ngut rumah di bala subscribe ya kan ke channel jonga which is very nice and which make my heart very happy. So that's the main thing. So hopefully kan ka video kan poi ya mo and ada next time ngin ya plan bandai national and sa inform Klang ban yo ban lek lang mo. That's the main thing for me. Menyalik kai lang anywhere and at any time. Not any time, I mean only Sunday, ngadan potang Sunday here actually. So that's the main thing. This is Karan. Arjun is missing, but it's okay. So do you want something to say? Do you want something to say? Nothing, bro. Hello. How are you guys? Follow him and on Instagram he has kept like black shark with that Java. You see that Java standing right there? It's a black shark. Okay. Yes, I follow you. So ingin saya kenduk pat. Ma. Hah?
Shark Kiddy. Shark Kiddy. Oh yeah, it's not Black Shark, it's Shark Kiddy. Black Shark, it's a nickname for him. Okay. Dia perlok ngan saya kenduk pat hakoi kepor. Mentang ngan penkut nak hakani ke video. And ngan saya kenduk hakoi kepor. Bat hakata kawai kepor ngan saya plan bha and ngan saya lekai bha. Mah. So this is in Maukerwat and this is Zorian Marwen standing still here. Okay, have a good night, sweet dreams. So ingin saya kenduk pat aku kuat. Thank you very much for watching. Jing ruai penkut.